Ariko mbasuzana n'abayikaze mu mwanya w'amakuru agezweho muri aka kanya kuri isi mu ncamake. Ni amakuru turi buhere mu karere ka Musanze aho umusore yishe abantu babiri bateye ibyuma barimo n'umwana w'uruhinja akaba yahise atoroka aho baracyashakishwa n'inzego z'umutekano. Abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda mu karere ka Kayonza bataye muri yombo umumotari wari uhetse ibikapu bibiri birimo 10 by'urumogi. Turerekeza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho byatangajwe ko wahoze ari perezida w'iki gihugu Donald Trump yakingiwe coronavirus mbere yo gusohoka muri White House. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntujye kure. Ikaze nanone mu makuru arambuye mujye kugezwaho nanjye Abraham Uwimana. Agana mu masaa 3 z'ijoro ryo ku cyumweru tariki 28 Gashyantare 2021 abantu babiri batewe ibyuma umwe itapfa undi agwa mu bitaro bikuru bya Ruhengeri hazize ibikomere. Ubwo bwicanyi bwabereye mu mudugudu wa Gakoro akagari ka Kivugizo mu murenge wa Muko mu karere ka Musanze nyuma y'ubushyamirane bwabanje kubera mu rugo rw'umuturage yari yahinduye akabari bugahuza umusore witwa Ndayishimiye Olivier na Ndungutse Aimable. Abo bombi ngo baje gutaha bari kumwe n'abandi bantu babiri bageze mu nzira bongera gushyamirana ari naho wo witwa Ndungutse Aimable bikekwa ko yafashe icyuma yari yitwaje agitera Ndashimiye Olivier munda ahita hasiga ubuzima. Umwe mu baturage bageze aho ibyo byabereye yavuze ko bahageze mu masaha y'ijoro bagasanga Ndayishimiye yamaze gushira mu mwuka bagakeka ko wamwishe hari umugambi yari yarateguye mbere nubwo ngo cyo bapfaga kitaramenyekana. Ayo makuru kandi yaremejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muko Murekatete Trifozo wabwiye Kigali Today ko bayamenye ahagana mu masaha 4 z'ijoro nyuma yuko abo bombi babanje gushyamirana aho banyweraga inzoga mu rugo rw'umuturage bari bahinduye akabari rurahitwa mu Kabaya mu murenge wa Muhoza. Ubwo bari batashye ngo bararengeje amasaha yo gutaha bageze mu nzira bakomeza gushyamirana babwirana nabi nibwo ngo witwa Ndungutse yahise afata icyuma yari yitwaje agitera Ndashimye munda amara hasohoka hanze ahita apfa ku kanya. Aba bombi ubwo bari batashye ngo bari bari kumwe n'abandi bantu babiri barimo umugore uyu Ndungutse yagerageje gutera icyuma ngo atazamuvamo kiramuhusha gifata umwana yari ahetse mu mugongo nkuko Murekatete yakomeje bisobanura. Yagize ati ubwo yari amaze kwivugana mugenzi we Ndungutse yateye undi mugore icyuma aramuhusha gifata umwana yari ahetse ariko uwo mugore ntiyahita bimenya twabibonye nyuma hashize umwanya ubwo yari agiye konsa uwo mwana tugiye kureba dusanga icyuma cyamuheze mu mubiri nibwo twahise duhamagara ibangukira gutabara imujyana mu bitaro bikuru bya Ruhengeri ngo avurwe ibikomere ariko kubwa amahirwe make uwo mwana yaje gupfa bukeye bwaho kuko ibikomere byari byamushegeshe. Polisi y'u Rwanda yahise ita muri yombi abo bantu bandi babiri barimo umugore n'undi mugabo kugira ngo bakorweho iperereza dore ko ubwo ibyo byabaga ngo bari bahari. Abo kandi ngo bari no mu bantu basanzwe bakekwaho ibyaha by'urugomo rujyanye no gutangira abantu bakabambura ibyabo. Ndungutse bikekwa ko yishe mugenzi we yaramaze iminsi mike avuye iwawa kubera n'ubundi imyitwarire mibi yakunze kumuranga. Abamuzi bavuga ko nubwo batazi icyo yapfuye n'uwo bikekwa ko yishe ariko n'ubusanzwe aho ajya hose ngo agenda n'ibyuma mu mufuka ariko ntibazi icyabagambiriye kubikoresha. Abatuye mu murenge wa Muko bavuga ko urubwo mu rugenda rufata indi ntera kuko n'ubundi hatarashira umwaka hiciwe abandi bantu babiri nyuma yo gutemwa na bagenzi babo. Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Kayonza aho polisi ishinzwe umutekano mu muhanda muri ako karere yataye muri yombi umumotari wari uhetse ibikapu bibiri birimo 10 by'urumogi. Ahagana saa 3 n'igice zo kuri uyu wa mbere tariki ya mbere werejwe 2021 nibwo uyu mumotari yafatiwe mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Rurambi mu murenge wa Nyamirama atwaye ibiro bigera ku 10 by'urumogi kuri moto ye. Nyuma yo kugira amakenge y'ibyo yarahetse abapolisi bagenzura umutekano mu muhanda bamuhagaritse basanga afite urumogi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CIP Hamdun Twizeyimana yemereye igihe by'aya makuru hababwira ko ari impamo. Yavuze ko abapolisi bo mu muhanda haribo bamufashe bamuhagaritse bisanzwe ngo bagira amakenga y'ibipfunyika yarahetse bamubajije avuga ko ari itabi barebye basanga n'urumogi babonye ari kugenda yihisha inyuma y'amakamyo nibyo byatumye ngo bagira amakenga.
yongeyeho ko uwo mumotari yafashwe avuye mu murenge wa Ngoma ajyanye urwo rumogi rugende mu karere ka Gasabo. CIP Twizeyimana yaboneyeho gusaba abaturage muri rusange kwirinda gushaka inyungu yihuse cyane mu bintu bitemewe n'amategeko, kuko gucuruza ibiyobyabwenge ari icyaha gihanwa n'amategeko, ahubwo ngo bagashakisha ibyo bakora kuko ari byinshi byemewe n'amategeko. Uyu mumotari watawe muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamirama mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dukomereje amakuru yacu hanze y'u Rwanda. Kembo Mohadi wari visi perezida wa Zimbabwe yeguye ku mirimo ye kuri uyu wa mbere Werurwe 2021 kubera gushinjwa ubusambanyi. Ubwo yatangazaga ubwegure bwe, Kembo yasabye imbabazi abanyazimbabwe kukuba atarabashije kwitwara neza mu mirimo yashinzwe n'igihugu. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Zimbabwe kuva mu kwezi gushize byarushijeho gushyira ahagaragara amajwi yafashwe aho uyu mutegetsi yumvikanye asaba kuryamana n'abagore batari bake barimo n'ukorera mu biro bye. Yagiye ahakana kenshi ibyo yashinjwaga, avuga ko ari byo bamuhimbira ko kandi bifite impamvu za politiki. Kembo Mohadi nk'uko BBC bitangaza ni umwe mu basirikare barwanya intambara yo kubohora Zimbabwe, akaba yarigeze kuba umwe mu byegera bya perezida. Yashizwe imirimo itandukanye muri Minisiteri y'Ingabo ku gihe cy'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Robert Mugabe. Yongeye agirwa vice perezida mu 2017 nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Robert Mugabe. Kuba yeguye avuga ko atari uko yemera ibimuvugwaho, ahubwo ko yabikoreye kuguhesha agaciro ibiro by'umukuru w'igihugu. Dusoreza amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho wahoze ari perezida w'icyo gihugu Donald J. Trump n'umugore we Melania Trump byatangajwe ko bahawe urukingo rwa coronavirus mbere y'uko basohoka muri White House ubwo bari basimbuwe na Joe Biden. Abajyanama ba Trump batangaje ko muri Mutarama uyu mwaka aribwo we n'umugore we bakingiwe COVID-19. Ntabwo bizwi neza ubwoko bw'urukingo bahawe ndetse na doze bahawe uko ingana. Ibi byatangajwe nyuma yaho ku cyumweru Trump yasabye abamushyigikiye kwikingiza iki cyorezo, akavuga ko iyo umuntu ahawe urukingo nta bubabare yumva. Ati rero buri wese agenda akingirwe. Iyo mvugo ya Trump itandukanye kure n'ibyo yajyaga hatangaza akiri perezida, kuko akenshi yabaga habusajya bitangazwa n'abaganga mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, birimo kwambara agapfukamunwa ndetse no guhana intera. Mu Kuboza 2020 hagati byari byatangajwe ko Trump atazahabwa urukingo rwa coronavirus, ndetse ngo niruba rwemejwe n'itsinda ry'abaganga bo muri White House ngo nibwo yari kwemera kuruterwa gusa. Reka mushimire cyane ko wafashe umwanya ugakurikira aya makuru. N'amakuru akugeraho binyuze kuri chaîne yitwa Isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nane makuru yacu ntakagucike. Murakoze cyane rero, mugire amahoro y'Imana, mukomeze kugubwa neza. Andi makuru harabageraho mu masaha ari imbere, mukomeze kugira ibihe byiza.